boga bentar Pak galuh pakuan pada langsung lo kapayun aja yang ada lami untungnya nuka masyur ayah pajajaran bos nata Megar Budaya mah tempat payung keadilan ting ada langsung lo kapayunnya bos nata Megar Budaya kagon dikundayan bos nata Mekar Budaya Pagon tah eta pupus di asma warisan dede ako belendung mah dede ako belendung yuk truk galora cacandra bang alek raksa bumi anu mangga payun Bapak Mayor EP Polsek Cikaum Polres Subang kapalawanan Pak Mayor EP Polsek Cikaum Subang anu lapar aturan anu tapi dah rada bisa wakil makmul kaum anten anu mana Bapak Jaja Beong Hambaro Bapak Jaja Beong Hambaro anu mana Willy Hodat Ar Hedat Lapap Kajayan Bahang Kacapangan Nyaman ada Galuh pakuan Nuka masyur pajajaran tempat payung keadilan ceprot ayeuna dikundayan patutut mupusi asma warisan patutut bang alek raksa bumi yuk truk galora cacandra siliwangi pananggehan Mama Jihan Mekar Budaya jam 11 ngalilipur kasedih kaping batul we Facebook ya kukurilin siga anu bingung najan kantong nak kosong Bapak Jaja Beong Hambaro nafsu ngaberu ayah wak pantes turilin adat ngantan santai nok santai Bob ngiler tapi jangan parang lah syariat menang asal banyak uang milih nu gandeng bang alek raksa bumi aja Bapak Letnan EP mohon aturan Jaman ayeuna paletan EP Cikaum arantang dipandang paletan EP peti ate teuing ku endang atete teuing ku endang paletan EP papaletan EP Cikaum penyok anu mana dapeuting impian tetep dua
runtun areus Hey hey lalalala patalian om bibit Paletan epe Paletan epe polsek Cikaung deui Hey 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 Paletan epe polsek Cikaung Hai 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 Ayun hai ayunan ayun ayunan di langit pegang cinta Paletan epe polsek Cikaung kakuan anu mah anyar dipetir pajentan hai hai Paletan epe polsek Cikaung endep-endepan jai ya di gunung pegang talin tong alak katung tong apa katung tong alak berada katung tangan sumpin hai hai dipetir abang Alek pejaten jalur Dein muenda Bang Alek raksa bumi Paletan epe Esep kumbang Polres Paletan epe polsek Cikaung anu hai 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 arewas Paletan epe polsek Cikaung yang dikasih anu pasti damis nu ku masih ngagaring karas madu mamani Paletan epe polsek Cikaung pada langsung endek-endekan di lampir pulungan Tanjung hai 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 kerededeken hai 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 dipeting haten lali apa na olah juragan empat ayun ayunan apa na olah di gunung pulungan lebayu mas karena olah Paletan epe polsek Cikaung anu mana pajaja beong barong bagus apa na olah juragan empat kembang lingkaran di taman gening yang harapan Paletan epe pengarasa Cikaung tambah indah betah tumanina kukupu ngagimpung bang barali ngotat dandang yung si sari madu kembang alidi alah sarasat sorosot saradap sorongan ditarik ngalang alele di bedong ngalang olong papa jaja beong barong tinggal jangan Paletan sarasat polsek sorosot ampun pajaja beong saradap sorongan ditarik ngalang alele di bedong ngalang alele amparo ada dang soblok tinggal Paletan jamang polsek kemajuan Paletan Bang Alek raksa bumi miwa ibu polsek kira koloyor Paletan epe polsek Cikaung lobang nutigin pajaja untung beong amparo Jeklau
Pajajan beong hambaron kurang nurugi Pajajan nuntung beong sok jadi Pajajan beong hambaron nurugi ampun sarasan kosek sorosun paletan saradan sorosun ditarik kolang alemen dibedong kolang ngolosun papaletan epe polsek di kaum tinggal apaletan sarangan kosek sorosun apaletan sarasan sorosun dibedong kolang alemen ditarik kolang alemen kaum apaletan Bapak Jaja beong ajang barong tinggal zaman kemajuan Pira ngoloyor ada dak toglok legit ada dak toglok robak putih gitu apaletan sok lobaun epe kosek tinggal tekurang nurugi ai nuntungan sok jadi buntu nurugi tambah aja kuda tidak eta kuda tidak tiga hayam kuteteo eta jadi ciri bukti eta bahaya pasti minum beong mabok hambaron Pajajan AOBK birjengga eta sima lewe ngomong leungit akal bisa belo jadi pinu karawana merugikan karerea bencana di mana-mana musibah tinapel tetap dilarang kunagara diharapkan ku agama nu ngaruksak kalingkungan nyebarkeun kasengsaraan gerak-gerak singkaan no gitu ganggu kacitra bangsa ipis iman teu